For the past few months, life felt heavier than it ever had before. The pressure of exams, the loneliness, and the person I loved the most walked away. My books were always open, but I couldn't make myself study. Instead, I spent hours scrolling through reels, listening to sad songs, liking and reposting videos that somehow understood how I felt. Days passed, then weeks, but I felt completely stuck. One day I realized something. If I stay where I was, I would keep losing myself. So I packed my backpack. No plans, no contact, no itinerary, just a direction. I wasn't trying to escape my life. I was trying to find myself again. The destination was Saipal Himal. Hidden in the far northern corner of Bajang, one of the Nepal's most remote and unexplored regions, a place where reaching the destination is an adventure of its own, the birthplace of Nepal's MMA fighter Ravindra Dant. But what makes this place truly special isn't fame, it is the rawness, the wilderness, and the feeling of being completely connected to the nature. हाम्रो स्टार्टिङ हुँदैछ बल्ल सेल्फी ल From Chainpur, we took a 3-hour jeep ride towards a place called Kua. बाटो केवल कठिन थिएन, डरलाग्दो थियो। एकातिर विशाल पहाडहरू, अर्कोतिर 100 मिटर तल बगिरहेको सेती नदी। Even every turn felt uncertain. यो खट्कामा चढ्ने हो कि नै? जुम गरेर भन है भाइलाई। ए भाइ आज बिगारेर चल्ला जस्तो लाग्यो। ओए कसम। जर्नीको स्टार्ट भयो है यहाँबाट हैन त नरेन भयो तर ट्रेकको वास्तविक सुरुवात अझै बाँकी थियो कुवाबाट करिब 2 घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो मरकुका लल्लरी डाँडा मरकुका लल्लरी डाँडा कति रङ्गी खेती जुन तोलाका नम्बरी सुन कति अचम्म त के लाग्यो भने जहाँ राम्रो बाटो समेत थिएन त्यहाँ जीप कसरी पुग्यो होला पछि थाहा भयो त्यो जीप हेलिकप्टरबाट लिएर आइएको रहेछ मन परा तोइ जासो हुन्छ मानिसको जिद र प्रकृतिको चुनौतीको बीचमा बनेको अर्को कथा 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि हामी जडलेख पुग्यौं हेलो भाइ स्वागत छ धन्यवाद हेलो ब्रदर यो अलि मिलेन एंगल त्यही पनि ठीक छ ल
त्यसपछि फेरि 45 मिनटको जीप यात्रा, तर बाटोमा अर्को अविस्मरणीय क्षण हाम्रो प्रतीक्षामा थियो। काठको पुल निर्माण हुँदै रहेछ र त्यसको उद्घाटन गर्ने अवसर हामीलाई मिल्यो। पहाडहरूको बीचमा उभिएर मानिसहरूको जीवन जोड्ने पुल उद्घाटन गर्नु, त्यो क्षण शब्दमा भन्दा धेरै ठुलो थियो। मानव जीवनले आफै मलाई केही सिकाइरहेको थियो। It felt unreal, a reminder that every path begins with a first step. And every bridge exists because someone decided to cross the impossible. हामी यस्तो खतरा मान्छे हौँ कि हामी आउने बित्तिकै पुलको उद्घाटन भएको है। अब पटाउँदै बस्यो। हामी आउने बित्तिकै पुलको उद्घाटन भइसक्यो। हामी आउने बित्तिकै पुलको उद्घाटन भयो। हामी भनेको विशिष्ट अतिथि लाई कहाँबाट बोलाएको भन्दाखेरि गुगलबाट पुलको उद्घाटन गर्नलाई बोलाएको हो। पुल देखाइ त कस्तो भयो? पुल गाडीको पुल गाडी पनि चल्छ है। म त ट्रक पनि चल्छ। सुपरभाइजर बनेर आएको म। Finally, we arrived at Samdev, the true starting point of the trek. त्यो रात हामी दैलुनमा बस्यौँ। समुद्री सतहबाट 2452 मिटरको उचाइमा रहेको त्यो सानो बस्ती पहाडहरूको काखमा शान्त भएर बसेको थियो। स्थानीयहरूले बनाएको भाँगको अचारसँगको खाना खाइयो। सायद त्यो अचारको स्वाद थियो वा सायद दिनभरको थकान। बट आफ्टर डेज अफ क्यारिङ इमोसन हेभियर देन माई ब्याकप्याक, आई फाइनली स्लिप्ड पिसफुल्ली, द काइन्ड अफ स्लिप द्याट डजन्ट कम फ्रम कम्फर्ट। धन्यवाद है, मिठो खाना खिलाउनु भयो तपाईँलाई पनि। फेरि आइमा। The next morning, before the sun had fully risen, we packed our bag and started walking toward our next destination, Dotalle. A place that seems close on the map, but far on foot. For hours, we climbed uphill, step after step, breath after breath, until we finally reached Nagna. बतासमा बगिरहने भुवा जयो मन भयो, उकालो रालो गर्दै आधा यो जोवन गयो। मडी खोला सुसाएको सुने देउरालीबाट, बिरबुले सारा जब देखे त्यो जुनेली रात। For a moment we stopped, not because we wanted to, because our body demanded it. While resting, we spoke with some local brothers from the village, and that's when I realized something. यो ठाउँ केवल हिमालले मात्र सुन्दर भएको रहेनछ, यहाँका मानिसहरूको मनले पनि यसलाई सुन्दर बनाएको रहेछ। Their kindness, their simplicity. Sometimes the most breathtaking things in the Himalayas isn't the landscape, it's the humanity hidden within it. गन्तव्य अझै धेरै टाढा थियो, त्यसैले फेरि अघि बढ्यौँ। बिस्तारै धैर्यतासँग प्रकृतिको नियमलाई सम्मान गर्दै अब बाटो ओह्रालो लाग्न थाल्यो। लगभग 2900 मिटरबाट झरेर हामी 2123 मिटरको काकरकोटतिर जाँदै थियौँ। जङ्गलका बाटाहरू, पहाडका भिरहरू र खोल्साहरू पार गर्दै अघि बढिरहेछौँ। र त्यो यात्राको बीचमा मैले अर्को कुरा महसुस गरेँ। म जति प्रकृतिसँग नजिक हुँदै थिएँ, त्यति नै आफ्नो पीडाबाट टाढा हुँदै थिएँ। The mountains weren't solving my problem, but they were teaching me how small they really were. खोला तरेरै जाउँला, उडेरै जाउँला नि, जुरेलीसँग जुहारी गाउन मै पनि आउला नि। लेखमा माथि गएर साथी हेर्दामा रमाइलो, सबैको मुहार उजेलो देखे सब
घण्टापछि भोक लाग्न थाल्यो। जङ्गलको बीचमा हामी रोकियौँ र लगेको वाइवाई पकाउन थाल्यौँ। त्यो दिन त्यो साधारण वाइवाई पनि कुनै महँगो क्याफेको परिकारभन्दा कम लागेन। सायद भोकले स्वाद बढाएको थियो वा सायद खुसी वास्तवमै यति सरल हुने रहेछ। खोला सुसाएको सुने देउराली कलकल बगिरहेको खोलाको किनारमा बसेर चिसो हावाको स्पर्श महसुस गर्दै वाइवाई खाँदा जीवनको सबैभन्दा सरल क्षणहरू नै सबैभन्दा सुन्दर हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। नौ डाँडा काटेर मनले पर जाउँ भन्छ भागेर हिँडेन त नौ डाँडा काटेर नौ डाँडा काटेर मनले पर जाउँ भन्छ भागेर खाएपछि फेरि अघि बढ्यौँ। खोलाका किनारहरू पछ्याउँदै जङ्गलहरू छिचोल्दै घन्टौँसम्म हिँडिरह्यौँ। फर nearly 6 hours, no crowds, no noise, no shortcuts, just us in the mountains. The Wayway had done its best, but it couldn't silence our hunger forever. Eventually, we found a small hotel. And there, we met the same brother who had traveled with us on top of the jeep day earlier. In the middle of nowhere, it felt like meeting old friend again. सँगै बसेर खाना खायौँ, कुराकानी गर्यौँ, हाँस्यौँ अनि थाहा भयो यात्राले अपरिचितहरूलाई पनि आफ्नै मान्छे बनाइदिँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि बाटो लाग्यो। सूर्य पहाड पारी हराउन थालेको थियो। खुट्टा थाकिसकेका थिए, शरीर गलिसकेको थियो, तर मन भने अझै अगाडि दौडिरहेको थियो। लगभग 12 घण्टाको कठिन यात्रापछि वी फाइनली अराइभ एट दोतल्ले। Around 300 meters above sea level, the destination for the days. Sometimes the hardest day become the most beautiful memories, and sometimes you have to lose yourself in the wilderness to remember who you truly are. The next morning we left Dotalle behind and started walking toward Raidungi, the south base camp of Saipal, a place where there is no internet, no notifications, no endless scrolling, just nature and us. गन्तव्य अझै टाढा थियो, कम्तीमा 4 घण्टाको यात्रा, त्यसैले हामी बिस्तारै अघि बढ्यौँ। Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away. हेर्दै जाँदा दृश्यहरू बदलिन थाले, बेडीगोठहरू देखिन थाले, हरिया पाटनहरू फैलिन थाले, सयौं भेडाहरू शान्त रूपमा चलिरहेका थिए। And see, नाङ्गा डाँडामाथि सेताम्मे हिमालहरू देखिन थाले। जुन क्षणदेखि ती हिमालहरू देखिए, हाम्रा नजर बाटोमा भन्दा बढी तिनै शिखरहरूमा अडिन थाले। मानव ती हिमालहरूले हामीलाई बोलाइरहेका थिए। हामी तिनैलाई हेर्दै अघि बढिरहेका थियौँ। देन सडनली वी लस्ट द ट्रेल। हरायो तल बस्यान मैले माथि आएर बाटो छ कि भनेर हेरेको, बाटो पनि छैन, बाटो पारी रहेछ। अब कहाँबाट खोला तर्ने थाहा छैन। पारीबाट हेरेको हामी त, तर बाटो कहाँबाट थाहा छैन। At first, nobody noticed. We kept walking, dreaming, until reality hit us. We were lost, completely lost, somewhere on a lonely mountainside. Far from village, far from people, the river that we were supposed to cross had been left behind. Now there was nothing around us except leaves, silence, and uncertainty. What do you do when you are lost? You keep moving, you keep thinking, you keep believing. For nearly 2 hours we searched for the way. At one point we didn't know whether to laugh or panic. There were no people, no phone signal, no easy answer. The wilderness had become truly wild.
अन्ततः हामी फर्कियौँ अनि केही तल झरेपछि एउटा पुल देखियो, त्यही पुल जुन हामीले छुटाएका थियौँ। त्यो क्षणमा आएको राहत शब्दले बयान गर्न सकिँदैन र हिमालले फेरि एउटा पाठ सिकायो। No matter how confident you are, never stop paying attention to the path, because sometimes getting lost is what reminds you where you belong. After crossing the bridge, we continued step by step closer to our destination, and after another hours and a half of trekking, we finally arrived at Raidhungi, the south base camp of Saipal. The moment I reached there, गलगल बगिरहेको खोला, हरिया पाटनमा चलिरहेका घोडाहरू, हावासँग नाचिरहेका जङ्गली फुलहरू, मानव सम्पूर्ण प्रकृति हामीलाई नै कुरेर बसेको थियो। हामीलाई स्वागत गर्न त्यो क्षण मेरो मन असाध्यै शान्त भयो। न कुनै चिन्ता, न कुनै पीडा, न कुनै हतार, केवल शान्त, शुद्ध र गहिरो शान्त। त्यति बेला केही बहिनीहरू यार्सा गुम्बा टिपेर फर्किरहेका थिए, जीवनका आफ्नै सङ्घर्षहरू बोकेर। त्यो दृश्यले मलाई सम्झायो, सौन्दर्य केवल हिमालमा होइन, त्यो हिमालसँग बाँच्ने मानिसहरूमा पनि हुन्छ। सैपाल हिमालको काखमा उभिँदा मलाई लाग्यो मानव हिमालले मसँग कुरा गरिरहेको छ, शब्दमा होइन, मौनतामा। त्यस्तो मौनता जसले मनभित्रको प्रश्नको उत्तर दिन्छ, त्यस्तो मौनता जसले देख्न नसकेको घाउहरू निको पार्छ। अन्ततः हामी गन्तव्यमा पुग्यौँ। कता छौ कुन रूपमा, कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै। पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई। कहाँ माया तिमी हतारिँदै बतासिँदै। हो तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ। तर यात्राको सबैभन्दा ठुलो पाठ अझै बाँकी थियो। When we returned to a place where network coverage, my phone came back to life. 20 missed calls from my mother, 3 from my father, several from my sister. For a moment, I just stared at the screen, and then I understood something. The people who truly care about you are rarely the loudest. They are the ones waiting at home, the ones who worry when you don't answer, the ones who never stop hoping you will return safely. Many people walk beside us when life is easy. Many people promise forever, but when the road become difficult, some disappear, some lives, some become memories, yet family remains, quietly, patiently, loving us without condition.
And somewhere between the mountains and the missed calls, I finally found what I had come searching for. Not answer, not success, not even happiness. I found perspective. The mountains didn't change my life. They changed the way I look at it. And maybe that's enough, because sometimes the journey isn't about escaping the world. It's about returning with new eyes. So if life ever feels too heavy, go outside, take the road you haven't never taken, climb the mountain you have been afraid of, watch the sunrise from somewhere, get lost, learn, explore, because the world is far bigger than your worries, and the version of yourself you are searching for might be waiting somewhere behind the next trail. Keep moving.